Ake ngithathe lithuba ke ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yakho edumile noyithanda kakhulu okuyiyona ke Imlutha TV. Ake ngithi nje mawuqala ngqa wena ukusilalela okanye ukusibukela kule channel, siyabonga nje ukuthatha isikhathi sakho usilalele okanye usibukele. Sacela nje usubscribe, mawuqeda ukusubscribe ulike, ucommente, uveze nje umbono wakho mayelana nodaba lanamhlanje. Bafowethu, nalo udaba lwanamhlanje olutrendayo, umculi ke laphana kaMaskandi nozibiza ngenkosi yoMaskandi, uKhuzani Indlamlenze Mpungose, usuposte laphana indodakazi yakhe laphana ezinkundleni zokuxhumana laphana ekhasini lakhe la ku-Facebook. Kanti-ke kushiyana ukukhuluma, abantu baveza imibono yabo eyahlukahlukene mayelana nendodakazi yakhe ke laphana umfoka Khuba. Babodwa ke ebathi lengane uKhuzani kakusiyona eyakhe, kanti-ke abalandeli okanye abalandeli bakhe ke lapha uKhuzani nebalandeli ke bembangi yakhe laphana umfoka Mpungose. Abanye ke baveza ukuthi lengane kakusiyona eyakhe ke laphana uKhuzani ngoba ifana nalaphana nomunye umculi kaMaskandi ke laphana oyimbangi yakhe ke laphana uKhuzani, umthandeni ke laphana umthandeni uDuyazi. Kubonakala ukuthi ke abanye bakhomentile okanye baphawulile baveza ukuthi lengane ifana nomthandeni, ngenze ukuthi akusiye eyakhe uKhuzani ekamthandeni. Kanti ke bathi abanye lengane yinhle kakhulu ngendlela emangalisayo futhi ifuze laphana ubabwayo ukuKhuzani Mpungose. Abantu nje baveza ukuthi uKhuzani naye akamubi kangaka, uyinsizwa nje njengazezinye izinsizwa, kanti abanye bathi lengane inhle ifana nomthandeni umfoka Manqele. Kanti ke nawe mlaleli ke lapha ekhaya, singathanda nje ukuzwa uvo lwakho ukuthi ngabe kuthini ukuphawula kwakho, ngabe lengane iyafana yini na noKhuzani umfoka Mpungose kanye ifana nalaphana nomthandeni umfoka Manqele. Siyabonga.